Zdravo svima, moje ime je Rumba Dalijana i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal koji se zove Rubanov kanal na srpskom i drugim jezicima, a danas je utorak 23. maj 2023. godine. Danas ću vam reći moja 5 najbolje savjeta za vas ako želite da naučite različite jezike. Broj 1. Rečnike. Rečnike je veoma korisno za vas ako želite da naučite različite jezike. I imam rečnike na drugim jezicima, na primjer srpskom, ruskom, bulgarskom i jermenskom. Nisam počeo da naučim taj 3 jezike, ruski, bulgarski i jermenski, jer trenutno učim srpskim. Moj srpski je svakim danom sve bolje i bolje, jer želim da usavršavam moj srpski i govorim tačno srpski kao materni govornik. I imam plan da govorim tačno srpski do kraja godina. To je jedan od mojih planovi za ove godine. I moram da kažem da rečnike je veoma korisno za mene, jer to je veoma dobro za učenje drugim jezicima. Broj 2. Kartica. Kartica je veoma korisno za vas ako želite da naučite različite jezike. I imam mnogo kartica koju sam pisao na srpskom. Pisao sam mnogi rečima na srpskom i pisao sam kartica na srpskom. Na primjer, ovo kartica kaže, mislim da ste dovoljno stari da sami odlučite o tome. I think you're old enough to decide that for yourself na engleskom. I pisao sam to iz engleskom na srpskom. I to je veoma lako za mene sa razumevanje srpski. I moram da kažem da kartica je veoma korisna za vas ako želite da naučite drugim jezicima. I ovo je veoma korisno za mene, jer želim da naučim drugim jezicima, ostanem srpskog, bulgarski, ruskom i jermenskom. Taj 3 jezike su jezici koju želim da naučim u budućnosti. I kupio sam kartica iz prodavac blizu od moje kući. I ovo je kartica koju sam koristim za sada i za učenje jezike. Broj 3. Udžbenika. Moram da kažem da udžbenika je veoma korisno za mene. I imam dve udžbenika na srpskom, bosanskom i hrvatskom. I moram da kažem da 2 udžbenika su veoma korisno za mene. Jer učim srpski
se dugo vremena. I ovo book ima 3 jezike koji su bosanski, srpski i bosanski i hrvatski. Hrvatski, srpski i bosanski su slični jezike, ali neko ljudi rekli su da je hrvatski, srpski i bosanski su isto jezika. Jer taj 3 jezika su bili službeni jezicima od bivših Jugoslaviji. Ako ne imate udžbenika ili rečnika, preporučio sam kupite udžbenike i rečnike na jeziku koju želite da naučite. U redu, broj 4. Slušanje muziku na bilo kom jeziku koji želite da naučite je također veoma korisno. Slušao sam mnogi pesmama na srpskom i to je bilo veoma korisno za mene. To je bilo korisno, kao što sam rekao. I imam audio snimka na srpskom, bosanskom i hrvatskom. I ovo je također korisno za mene. I imam mnogo CD na srpskom. Broj 5. Sveska. Ako imate sveska, to je bilo veoma korisno za vas. Ako želite da naučite drugim jezicima. To je sve. To je moja 5 najbolje savjeta za vas. Ako želite da naučite drugim jezicima. I ovo 5 savjeta je veoma korisno za mene. U redu. To je sve. Vidimo se uskoro. Hvala na gledaju. Prijatan dan i doviđenja.